Me magana phone na akwaba ediba attention TV so mo amu no de share na ne masane modi share bi no afidikasi esum pamcho mo subscribe channel no ema me na mo share videos no across all the social media platforms ne so efa ema me sa ne mo di fa na mo de comment ne so title de ama me de bia me catch mo say Nkansah yese kase me say say na subscribing to this channel ne ekoso e wo my Ghana mu bia ma bi jemu egu na so what to say unam eye oman mu ekwa ye wa ha na emayiwa 8B ebabe de see eye president yie pa na nado dan kwa ekufuado eno mpamo nkola no efri school mu emomo ediba efie na me ya so ebete se nkola no echa de adwo na emu odin so mu so se eye na ekufu ado embra omu egna omeboa omse ne ombetimi asanso aba school mu bi me ne papa yi ede o se eyo na wama nkwale akọ back to the school so mo ka chere Ghana Education Service for say ni ompese om de nkwala ni bi omo punishment different from say ombesa ke nkwala no ene menya me nua be ma bi e fie amene ne eba betwetwe nkomo ni mu odin yie pa afa ne esi mo mienko tie emayiwa 8 a omo de say e papa yie pa embra We need your help for money ritual. Abu Kwadwo, we need your help for money ritual. You open your Ghana. We are begging the president. Education is our life. Minister, please do push forgive us. President of Ghana, we are begging in the name of God, help us. We are begging the president. Education is our life. Minister, please do push forgive us. President of Ghana, we are begging in the name of God, help us. This is my future. I don't have anywhere to go. I'm being taken care of my brother and sister. They will not be happy with me. If my father hears this, he will die. Ghana for me some more power be the more di ediba attention TV so I'm sure mo subscribe channel no and when I share videos no across all the social media platforms so in fact me say bra fani mo akwa ediba attention TV so me just mama no why for me that say radio adaroma ene me papa prophet week entry be obi amicha ojo so ni mo di na me nua be man ne wo awasuma ne utie ne course ye enkwala emayiwa omo ekusu nkwala nketua omo desi papa na nado dan kwa ekufuado yie pa ne omo twa no yie na ye Ghana Education Service omo ma nkwala ekoti na afie nkwala jaju omo twa ne papa ye omo ye ni what didn't try anything but as a mommy I think say you share physically I think say embre bi eni wa e kire say obi di obi atemu a ye nchi no we no honhom afom de ba kristosum a enkwara na fom ye papa omampani na nado me kura me te obetimi awo betimi ayi ne nana betimi awo me enti enkwara ne omo aye no I think say many omo nyaadwe entwa yi na eye me de so motimi hunu nyansa no more back. I think say I will follow no from man it's omofo na obi nsusu efom na se hu se ade we ma yenye na so san ba wona ase na we pa chowa I think say say ye beji a chopa na tu enti misre education minister any penny for mo de da nkwara no school na no kwara na afom e no mo hu se o ma yemfom so e no ma pa cho yesre mo Monsanjin kwala na back as a bia internally no memo punishment bi e wo school mu wa I think say no be better than say ye pam mo say ye ma mo ko school because mo di o mampani atem there bi and I think say many o mo nyaadwe nti the papa mu no ye njin kwala na back to school na mom punishment bi e say ye de mo say o mampani mu a motime di na tem no ye fa mo internally e wo school mu I think say eno no ebebo
na menu abema asem ya wo kan say omampanyi yedi omampanyi atem nsem akwara ne kan na no chi ye pa eso mo de ni ti kran po kwakoye ritual se wotin nsem na se ekobotie no wotin nsem a omo kan ewo mi ti se wo ka se wadi omampanyi atem ti se nya bone nje se se nkwala yo mo ni da ho na ne omo ye oh there be nkwala asem de ye mfa nya se ewo mu se ebi mu aburu 18 ebi mu ti less than 18 but ye mfa nya se because and an AC no so sa na ebeba no cuz no awon kira bo man ni mu enyama ekọ wrong way enje akwala nzo de no odi na ni be hu en odi na no beka but later no hu se wa yam from so me Nkansah me support say ye nkodi o mampani atem di wager anyone nani e wo bible mu enkwala nzo minim say bi mu ye muslims e bi mu say christians ye nkira o mo sa se mu nkodi mpanimfo atem ha ntine papa mu say omo etimi hu omo mfum so na omo aba na omo pacho dio abusia fo ne minu abema ya kire na adwen ne mu odin yi pa ne edweti ato den o se o pacho e de ama enkwale yeze ono so e fada o ba e ho yire ntini mu odin no o pacho se akwala ani egu una so a yentwa una no enso twere na se bi ye pa nti mpa mo chewa genius osere mo a mo popa ema mo entwa entotwe na mo sama enkwala no emla back to the classroom na say omo emeto omo ade esua so na say omo ba punishment bia na mo de menu na me bra e kan ne mu odin yesan so do score e won insensem a say me a mo PSM me betu dwa e de ema mo fa ye lewin and Dr. Like hu a say I back and front we be Canada na we so e de abeka na dwen menya ayem bra panyi ofia me bisa ne say sa de na e koso no e bo Ghana industry na movie industry no e bo ana bra panyi samo kwa abadi me de so mami Lenwen asomia mi TV eba choche fo ntie mi yi no nsia e bompren industry na ye wo mu no nsia e bompren no so me amiti hey say month medjuma me ye meje one cd I don't think say wow what to a wo hwe me hia wow what to a wo hwe me so wadwuma a month wo gi 20 pesos I don't think say me e hia me enti kwan me fa so menya musika no it is up to me kwan ya won so be fa so menya musika no it is up to you na me ni apeni le win o den sem ya ba bonten e na den Dr. Like ye na ye nim no and he is making it big bra apeni le win also you are making it big enti I don't think say bia me nim say man we dey asem so me nim say bia Dr. Like call le win ho e ko bisa ni ska enti na enyoma we yakobe ba but bebi akọ ne Ghana fo ina atu omo anu esi so se bebi akọ ne de enye mpacho enye we de mesrew bra pani enye asa ahomaso bi eya ba omu enye ama checheku mu ne boys no mu di Dr. Like mu ina echi omo de omo anu 8 yaw which is wrong ye ina ye nim lenwen ye ina ye support ye di wachi bra pani se ye hwe movies bi na se lenwen ni mu a eya na ye mpese ye be hwe mpo asa bebi a wo kon ahomaso ne ya e bebre na me ache wade so musa wo no nsia no Dr. Like nso so nya me de na fa YouTuber ono so ne no nsia no enti mpacho eni dia ho brahye mu yesere wo ebi a wakwa ne de asa ahomaso ya bam onya wansi de tena ho ne di Dr. Like is any 50 pesos ono so tena ho no di na sa beef na ekokoso no atu encha madam ase bra penny answer na ibe so redwumadi esu no se oya star TikTok ewo ho YouTube ewo ho se wo nipa no ba bonten na wo beye onya wo stardom no from YouTube ana se ebia from TikTok a onya star na e na ise football go bia ye go your penalty wo ho na edi hye go ene ye wo se ne ye bobo ne ye twetwe saa na wadu 18 yard mu ho no se wa hye go ni nyina e go ana se enye go enti wo stardom no wo de ye TikTok ana se wo de ye YouTube enye star na star adenti na enye star YouTube worldwide YouTube obi kora cha agbochire ye metimi aka obi cha agboche oni mi le wen but e betimi anam YouTube so obi cha agbochire obi Dr. Like eno so why enti
baby ya middle be pie bia no won so ma no enta me ka se no nsia e bon pere no enti Dr. Like ikura no ba adwuma no mu jale wen fa se na friend ras nene oba adwuma no mi jaw enti nyame apeja no efli industry ni mu edina international mpa cho wo ha on say Ghana obi anim le wen enti ono so nyame apeja dem na ko YouTube le wen ye ken mpa cho wo so ne nam TikTok de bia wo so camera so echo TikTok enti eni die mu obi en time le wen pacho le wen followers ehwe me a obi enu o time le wen me time le wen me penasam pa ye fie omo bole wen din sa ba de bi okọ ne die le sere na eni die mu beti be bu nkotojo anka me bu nkotoje ye sere na eni die mu ahoma so no embra fo na be bia nyame epushi Dr. Like ono zo follow sa trend na nyame nkoso awon shira I'm sure most subscribing into the channel for me. Now I'm like your page, you know, if I'm share videos, you know, across all the social media platforms. So, in fact, I'm the commenting, so after I try a day, I'm the more the pants and I'm so I come bra penny or the nano dear chat so a be a car, not to say, yeah, they be upon because for this same time, no, as a bra penny near Echo see, no, ama a year. Industry no a collapse say no and I say Osha Ghana for no say I say kuma would no camp be about a remuna I started that was 2017 that way I did withdrew and it is it helping the industry at all? Industry then collapse it. Okay. It will be a year business way for only one thing, a benefit. Inti ye mame nana mama gbana ono so ye movie ni bi but edu baby no se see about TV so oye na bebre o promoti enoma bebre e wo TV so inti on TV inti na faako because of a benefit enye sika showbiz or selling ho aha inti ye inti inti na faako industry ni ngu ye wo faako na wo hwe na sa abegbo wa then you shift wo ha ebi na lenwen oye movie asa ko TikTok osa camera sin so e twa no ho here and there sana de na tie untimi ntena faako ene ye hwa nya magba nko a eni ba bebre aba ba TV so Emilia say on so TV so oye program bigger quiz our TV so oye program just imagine ye opa ejako omu ina ba TV so be program sana tie nti untimi nka say be free akwa hanji still ko mu ye movie still no kana mu ye movie nti eno nche say we free akwa hanji industry no be go there industry no be dynamic I say to say Asembe na odi ebetwa 20 ofutu edima story mi na ye ni enyina fa enkwala no ede ne ho ene lewen mu ne yame pa ene say pamacho education ministry and penny for that school na nkwala school na esramo mama nkwala no school back na say mo punishment ene say house master or mistress was one e mo of a mom adobi omundo sa de da so hot tititititi e be sin there sa do no be do omundo mu ntwe jale asa nyinja say atendidie nti pacho ye pamon kwala no da bi anka long ago kwa ya punishing kwala no school so mu di penifo atem enye say ye pamon dismissal so mu continue fi e say no my kwala no tumi ko school ba bia biem de sere mo ni die mo sa ebu say ye man kwala no san embra back to school and na afi so ye papa pani le wen the salutiu the sere on gracie no enye mo insa bra ho ase da nti koso na bra ho ase na beef etumtwa namas bra penny ene ye da wase yie pa attention TV so ye da wase say ye fro na obai na ene so odi onimdie ebeta ye dwumadie no echi pamcho mo subscribe channel no ema me na mo share ye videos in across all the social media platforms so efa ema me sa edi kobi obi o contribute into my life bia ene ne me catch me 5 de kesi so catch me say nyame unsho bibia na onyemu kese wakra mo PC that's ene yes am share